Yo! So, nara po tadi karon guys, no? Nara po sa balay ni Kuya Brian. So, nara. Bye kalaki. Sabay rin yung tulok ko way kalaki, bay. So, daghan-daghan na ta karon way kalaki kay di na busy atong kuan ba way kalaki. Bibiyahe pa ni Santo Tomas di way kalaki, no? Para masabay lang sa tuwa. Layo gyud. Kalaki gyapon. Pas-pas gini kayo. So, pas-pas gyud raw. Kami way kalaki ba mo pag pass forward para lang paspas among pangalot. Yeah, kita ka time lapse na daan mo di na kinahanglag ko ano. Kalaki gyapon. Yo, so kato mga way kalaki no nanapod mi diri ano. So karon na may kauban mga way kalaki. Way kalaki Japon. Oh, ina ni normal nga kalot sa way kalaki. Ikumpara na to niya. Oh, ina na normal nga kalot. Way kinutan pamati ano. So mo to mga way kalaki no, nagpingwit test mi diri din sa sayo gamay. Dana na na na. Dana na na. So dito kami itong mga niagi sige may pasiruhan. Nindot laging kapaligiran pasiruhan. So kung ako may puyo diri ami. Ha? Diat bang oh. Oh pwede, sabang. Ha? Way kalaki gyapon. Labiting gid oh, traba. Kuno? Kubra way kalaki oh. Kubro. Diyan lagi kanong bani ambak. Kubra way kalaki oh. Kasama sa kalusugan yan. Kubra way kalaki. Dadi naka-white view mo tadi taka kuan. Suksok na. Pero dalong. Wala magabaw na. Dagan. So, muda mahadlok yun ang kubra way kalaki no. Basta makitag kuan ba, makitag tao gani. Mahadlok siya dako puto manginanig to way kalaki taas. Diyan ganito di ambak. Dire? Diya to gikan. Way kalaki. So, gunsa man ta diri way kalaki? Kita pod. Kita na pagsatot ka ulo. So, mo to way kalaki no. So, diri ara siguro ta way kalaki no nya na tamo. Wala ba to mo ba talawan kay kabutin. Dati kra na way kalaki na na way kita kabutin. Oh, di na mo biya. So, diri sa way kalaki no kay kanang di pabugnaw sa bagay kanang kuan gid init ka disgawas. Diri sa tugod. Chill sa gud. Pero matur ta daron nati kauban yo kunan. So, maurto ko lagi, way kalaki, bye-bye. Bangin ba? Dala, tukob. Tukob na, way kalaki. Ikit ano ko. Dala. Nira. Hago yun, no? Oh, ayun. Nakay ko. Niyamba. Nagpadagat mi kay Sanginita Sudad. Lumis dagat magkampisaw. May dagat sa mua. Kinsa nagingon walay dagat sa Montevista. Kinsa nagingon? Oh, ano bakit? Gitimplahan lag maylos Ginoo. Mo nining kolor. Dagat na dagat ng Montevista ay. Batulato lang natutong kuha kay tos palengke na balit pa. Ini mo tirada dre mo way kalaki lingor gini way kalaki. Dila ka gool ba. Oh. Wa lagi sila dito way kalaki. Ano mga way kalaki? Amahan niya. Amahan. Atik. Oh! So, nagkakuha na kawaway kalaki no? For the first time and for forever! So, mau to mga way kalaki, no? Medyo mingaw man. Mau to nga balik lang siguro may ilabrayan. So, let's go! Let's go! So, ito way kalaki, naguna na. Ay kalaki na tayo sa. So sila rin yung duwagin kaluyan kita taon dyan. So, ito bawag yung labrayan. Kita na dito. Bye-bye! Yeah! So, abot pa diri la kuya, no? So, try na putag manaan diri ron. Way kalaki gyapon. So, moto way kalaki, no? Diri sa mi karon. So, atong way kalaki isa, uli isa kinaram to ilahago. Mana pa ito, naagyanan man ito lapos uli siya dito kay birthday po si Mangod yun karon. Ya, maghikay pa sila ba. So, kamera ni way kalaki diri. Oy, sama ni. So, kamera ni way kalaki diri. Way kalaki na to isa nangalan pa siya gwati. So,
Sagdaan na to na siya dia. Bahala siya dia. Dako naman siya way kalaki. Nya ako way kalaki no. Mag paway so kadali way kalaki. Iyo pa jud ko tulog ba. Medyo 2 days jud ko tulog. So, mga way kalaki no. Hindi na jud kayo. Way kalaki. Mag-switch siya pa ta camera ka laki. Laki. Lo. Yawa ni. Ya. Ang gabi. So, mo to way kalaki no. Sus nakataan na detong kuan dai. Wata ka kuan, wata ka video ba. So, mo ori apon tong gilinyahan dito agyapon. So, paway sa mi kadali. Kay sa mi kay inom sa mi juice. So, mga way kalaki no. Mulakaw sa day may day kay birthday sa mangod sa tungkuan ba way kalaki. Kalaki. Way kalaki. So kita arta dito. Nindot gyapon tong paligiran no. Bye. Welcome to my vlog. So naday tadrikan sa pano. Balay sa tong way kalaki so. Hi te. Hi. Oh, hi, dito lang. Ay, dali. Way kalaki. Hi. Boy. Amre. Maulaw. Tanawan yung long hair way kalaki. Bantay yung long hair. Lan, plaster na mo way kalaki. This is not okay. This needs to stop now. So, mo to way kalaki na. Perti yung busog agad. Yo. Busog agad way kalaki. Ni kigada. Basta na birthday na may dala permente. So, balik na dito no. Ito dito no. Bye-bye. Hindi dito wait. Halwan nara way kalaki oh. Ha? Pantat gid pantat way kalaki oh. Sedang pantat. So pantat way kalaki no. Kuha kita. So gikan pagita na dia na way kalaki no. Sedang nara pantat. Ya. Managin mig food siya. So karon guys, sabihin na magawat ang butong. La. Call, ninikat og lumi call. So, mga way kalaki no. Atong isa ka uban, itong superstar no, uli naman to. So, kami lang jud nabili ni Kuya Brian no. Yeah. Ay. So, natong amigo. So, kuan day kining subahon din na mo mong kuan no. Kining dra among kuha ginang halwan, pantat. Oh, pantat subahon na nabud okay para nami pang happenings ba. Sedang baki ug puyo no, mga way kalaki na ra baki oh, nara baki. Nara baki no, baki nya puyo no, tapos yung puyo. Baki ug puyo no. Ni anay. Moro gini mga kuan na to. So, atong sugba ba? Kang pasisiguro na eh. Ato na lang kuan na ron. Ito na pang kuan ba? Pang sima-sima na kayo na oh. Tadang. So, guys no, kanang kuan ba kanang sabihin na jud. So, di na may kalay uli guys no. Dali siguro natog siguro. Eh, gipipira na po ni Kuya no, grabe happenings na midagay na. So, diri oh. Tog mi diri no. Lami sound so Mr. Lonely. So, kuan no, kanang moto basig ugma pohon. Dahil kita-kita siya tugma. So, maor to no ki. Lamig jud among country pa kanang lingaw ba. So, maor siguro to. Bye-bye. Kita-kita siguro to ugma. Medyo kuan na gyud kay lobat jud ko ba.
Lubat na jud ko jud, di na ako ka-flash. So, maro to siguro. So, bye! Uy, kalaki.